ilahaya vay ulug' zotı isbatın kibriya hakkı Habibim Mustafa Атаклык язгычы Турган Токтамов 70-жылларның башында Уйгыр әдәбиятымызга өзенең дәсләпки Коны Түгмән повести белән бирдилла өзенә таярланган кәсби язгычы сүптидә кирип келди. Уның иҗадиятигә хас алаһидлек, табиат ата кылган талант белән юқоры талаплык эшләмчәнлегидә. Язгычының һәр бер әсәрне укыганда uning hayotiy tajribasi cho'ng ekanligi bayqaladi. Turg'an To'xtamovning tinmay izlanishi tufayli ko'pchilikni o'ziga qaralgan talanti asardan asarga mustahkamlanib, yangi qir sirlari bilan beyib keldi. Uning tasvirlash usuliga, stiliga xos xislat, reallikka to'lgan psixologizm hamanan o'sdi. Hayotda inson qalbida bo'lishi mumkin ziddiyatlarni, ularning tükki mohiyatini yechib, asarga asos qilib keldi. Yomonlik qilganga yaxshilik qilish, oliy insonlik fazilat degan prinsip yozuvchi ijodiyatining bosh muddaosi sifatida hamma asarlarda olg'a suradi. Shu sababdan kitobxonlar asarning voqealariga ayrılışıp, özlerini şu eserinin kahramanları bilen voqealarga sho'ng'ib ketadi. Bu talantning, mahoratning eng oliy ifodasi ekanligi so'zsiz. Meni qachon yozsa deb kutib o'tirgan hal turdi. Yani ihbarganni hammasi yozdi-ku. Biroq men o'zim yondishim o'sha ihbargan 25 yil Xitoy podshosiga xotin bo'ldi. Bir uyda 25 yil turgan. Biroq 25 yil bir uyda turib, o'sha ihbargan shu podshoga bilan bir qatim tahiy bosh qo'ymagan. Mana bu Uyg'ur qizlarining qahramonligimi nima bu? Yozuvchi degan faqat o'z xalqiga kerak adam. O'sha agar bu yozg'inni o'zining xalqi o'qimasa, o'zining millati o'qimasa uning hojati yo'q. Shuning uchun men Ilhom Bukovni menga berganda bir kelgan o'y, buni xalq meni o'qishimni, yozg'ini bog'lab etdi, xalq ko'rib etdi. Zaten deyvasaysın. Men de olsa Uyg'ur xalqıma axir bir 10 yıldan beri gana özümün mening ultum argı tariximde izley başladım. Yaqindaganda özüm xalqımın tartılacak kaygısı moğun sezey başlaysın ekan. Yani mınav adamlar görgön kun nege mening manav xalqım Cılaydı nege mınalar küleydi deysin oy. Şununda da Uygur'un tarihi tuğralı, Uygur'un moğun kaygısı tuğralı öte edem kızık romanlar yazıga bolatın meni akırgı 4-5 yıldan keyin beri sezmeye başladım. Bırak ömür kıskarıp kalıp yazatın bagana sen degendey tuğunda erten yazatınday sezinim. Bırak vakit azayıp barıp. Turg'an To'xtamov faqat Uyg'ur kitobxonlariga emas, balki boshqa tilli kitobxonlarga keng tanilgan yozuvchi. Uning asarlari qozoq, o'rus, ukrain, o'zbek, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilinib,
başka devletlerde mi onun eserleri köp tirajlar bilen yoruq köydü. Uyghur yazgıçlarının içinde Turgan Toxtamov başka tıllarga en köp tercüme kılıngan kalem sahibi. Ana vatanımız Uyg'uristan'da mı Turgan Toxtamov'ның eserleri keng taralganlığını alohida ta'kidlashga arziydi. Onun Ahyegin romanı Beijing'da, Dadamның ahirki xeti Şanghay'da, Qashqar'da, Ürümçi ve başka şehirlerdeki neşriyat ve jurnallarda yazgıçının her xil eserleri e'lon qilingan. Konu Tügmen povesti Молодая гвардия jurnalida besilib, şu jurnalning laureati ataldı. Eserinin juquri bədiyligidən dirək berib, yazğıçının ismi sabıq Bütkül İttifaq dairəsində tonuluşumu təbii vaqiya oldu. Bu vaqiya Turgan Toxtamovның səltənəti emas, milli ədəbiyyatımızın səltənəti oldu deyişkə haqlıyıq. Mına bizning төрімізде отырған Қазақстан әдебиетінің көрнекті өкілі, сол санатта Uyghur әдебиетінің арамызда жүрген көрнекті, аса көрнекті өкілдерінің бірі Turgan Toxtamov бауырымыздың 60 жылдығы. Сондықтан ең әуелі мына Тұрекеңді құттықтамас бұрын мен Turgan Toxtamov'та кәдімгі үлкен талантты жазушыны дүниеге берген, жаратқан, айдың астына, аспанның астына жердің үстіне алып берген Uyghur халқына, Uyghur оқырмандарына, жалпы сол Turgan Toxtamovға тілектес болып берген туыстарына, бауырларына, ағайындарына, достарына тойларыңыз құтты болсын деген сөзді айтқым келеді. Сондықтан Тұреке, сіз өзіңіздің үлкен шығармашылық жолыңызда Uyghur тілінде, Uyghurдың сөзінде жазып, Uyghur сөзінің сәнін, Uyghur сөзінің әуезін, әнін, соны сөзіңіздің құлашы жеткен жерге дейін, талантыңыздың қарымы жеткен жерге дейін таныттыңыз. Өзіңіздің халқыңыздың алдындағы, еліңіздің жұртшылығыңыздың алдындағы, әдебиетіңіздің алдындағы үлкен міндетіңізді адал атқарып келесіз. Мұны 40 жылдан бері yazғының менің бірлі арман осы халқымның тағдыр тоғырлықты. Ана қолымы қалам тұтқаннан бері бұрынғы ұрыс жылларындаймыз. Шындақ болса, осы 60 жыллық Uyghur халқының 60 жылдан бері неме көріп атқанымызда, шына мен ешқы тіршілін дәсіп, ұрыс жылда 40 жылларын татып, кейін мұны езі hayatı da olsun Uyghurlarның, кейін мұны 50-56 жылы Uyghurlarның құлжының шыққалары, көшіп шыққалары болсын, шын тоғырлық яздым 50 жылдары. Кейін 62 жылы шыққалар тоғырлық яздым. Кейін мұна бүгінгі күндігі мұшы Uyghurlarның мәселеге тағыдары тоғырлық язатына yazgıcı kim olmuşsun, kandak yazgıcı olmuşsun, en asası fakat öz halkının takdiri, özünün halkının beşidin ötken hayatını yeşil gerek. Şu hafta halkı eserin şu halkı okuydu. Zamanın işte kit bağında bana bugünkü gündün bayqığını boldu. Bana biraz bizce az vakit ötkendekla, bırak bana 40 yıldan işip ketti. Biz Turgan Toxtamov bilen bille bir klasta, bir sınıfta okup, 10. sınıfını bilip bitirip, endi her saha bilen institutlarga, okuşlarga düşüp ketiyorduk. Mana haş-peştegiçe 40 yıldan vaqt nurgun etip ketipti. Bu 40 yıl degen endi bir adamның hayatıda intayin nurgun vaqt, endi köp işler boludu. Meselen bizinki Turgan ataqlıq yazgıçlarınki qatarıga kirdi. Mening özümün şahsi oyum bolsa, men har qachon daplı жүрмін. Endi bu Turgan'ınki eserlerini оқығанда bir işçileriniz bir yumşap ketkendak bir ta'sirga kelisiz. Ahyegin deb qo'yaylik. Oxirgi yozgan Sergardan degan romanlari har birini o'qisangiz, endi ishchilarimiz tavrab ketgandek shunday ta'sirga kelisiz. Anlaşqa men har qachon deb жүрмін. Bu Turgan bizning Toxtamovni, mushu bizning cho'ng dunyoga tonilgan
yazgıçlarımız Musa Çıngiz Aytmatov dep koyaylık, yana köplegen şulardan bir baraberde men атаган болар едим. Друзья мои, Турган – это наш большой человек. Человек, который, может быть, в 59 году пришел, как и многие из нас, с большой глухой деревни, большую столицу Алмату для того, чтобы найти жизнь. Он искал жизнь для себя, но я могу сегодня смело сказать, что он жизнь нашел для нашего народа. Он нашел то, он сделал то, он изобразил то, что не каждому положено. Вот я откровенно, при всем моем положении, при всем моем достатке, при всем том, что я большой, допустим, начальник, я ему искренне завидую. Завидую человеческой, дружеской любовью. За что? За то, что Турган сегодня творит, он прекрасный человек. Турган сегодня творит, его любят. Турган сегодня творит, его читают. Турган сегодня делает, все от него ждут. Ждут, что Турган Тохтамов совместно со своей семьей, со своими прекрасными детьми сделает то, что не сделали многие. Сегодня по праву сказали, что Турган на сегодня есть и остается одним из главных людей, классики, культуры, которые могут и с достоинством отражать то, что не могли сделать многие. Yani Uygurlar hemmesi başka kesip bir adam bir Uygur yazgıcı olması gerek o. Onu Uygur'un hayatını bir adam yazışı gerek o. Ben yazmışsam kim yazdı hazır hayatını? Şunun için ben keçikindіз fakat bu yazışın başka nersini göz aldıma tasavvur mıkmayma, yazışın başka nersi oylamayma. Gerek olsam yazgırım yazgım. İlahiye vay ulug zatım. Büyük yazgıcı Turgan Toxtamov kaynak icadi emek ve məqsədlik izlenişi tüpeyli Vicdan azabı, Ah Yığın, Nazgum, Sergandan romanlarını, Bazgan sadası, Dadamның ahir xətti, Anının közüşü povestlerini ve köplügen hikayelerini yarattı. Bu atalgan eserlerinin her kaysosu neşrden çıkkanda her daim kızık iş bilen karşı elinip kitapxonlar arasında kızgın fikir, təsərat tugdurup geldi. O hayatının ahırkı nefesigacha kalemge vapadar, milli edebiyatimizga sadık bulup hayatdan ötdi. Turgan Toxtamovning ijodiyatiga mansub har qanday asarning Uyg'ur edebiyatining oltin fondida saqlanadigan miros ekanligida shubha yo'q.